Life without end in God's kingdom is the greatest position of all. To possess great wealth is wonderful. Timadan tidak balay ket nagsaya tunay. Timadan ti lugan ket nagsaya tunay. But the greatest position you will ever have is to have everlasting life in heaven. Tibiyag dito lubong ag patingga madamdama ag labas da. Ijay gloria biyag nga agnanayon madamdama isunton ipagdana. The song says. Ag gibos kinabaknam ag kupas ti pintas. Popularidad kendaya amin anay dagaan abanbangan ket aglabas da ngem biyag ija langit ket mataginayon. Ti saludsud ko, do you have eternal life? Eternal life is found in Jesus only. If you have Jesus Christ, you have eternal life also. Do you have this position and inspiration? At the end of this message tonight, I'm going to give you an opportunity to respond to the message and receive Jesus Christ. Kapsat king ganyan, kahit kuman nga gibusan, dahil nga mensahe, iti may isang istorya. Iti may isang rabi at may isang lalaki, magnagang Juan. Magmagna itigit itipang, nasamit unay itipan, nagpagpagnana, nalamis, tipuloy ti angin, kinaranyag, tisilaw, bulan, kanbitbitwin, itangatan. Pagamuam, tayo di imangat ni Juan na ikaglis ka natak. Nagdak sang gasat at daking patan ang ramot. Ng basit na dyan ang ramot. Kat hindi kita na dyan pagtinagan na kuna. Nakaunag nga danong ikarayan kat andapay di buhaya. Nagnisit dyan nung kat ikinaunag na. Ket adabay buaya nga agururay ken Juan. Ni Juan marugingag sangit ken nagpukaw, oh, tulungan na. Ngem jaramot ket dandani nampung satan. Thank God, from out of the blue ada imay sang anghel. Jay anghel napani jay sa kaanan ni Juan ket kunana, Juan, kaya mo di matulungan? Salud-sudong paymat at nagagrunan. And so, ni Juan. Ngam kuna siya ang helkin Juan. Juan, no kayat mo ti matulungan. Ibatang dahil pagkakaptang katsipawang ka. No kayat mo ti matulungan. Ibatang dahil pagkakaptang. Kitaan ni Juan mabutang. Ket Madina nga ibatang jaramot nga inapagkakatan. No kasjay kakabsat kondisyon tayo. Delikado. Ngam niya po Isus anday jay siro. Ngam no sika di mo kayat nga ibatan ti pagkakatang. Di ka mabalin di may salata. Absat kinggagayam siguro ti pagkakatang kinabaknang. Siguro ti pagkakaptang gagayon mo kan bakanang. Siguro ti pagkakaptang adal. Siguro ti pagkakaptang bisyo. Ibatang tapno may salamat. No saan mo nga ibatang dahil na pagkakaptang dumutang to ti daw magkapoy ka at mapugsa ti jay nga ramon at biso ka ti jay pinakaw. It is not by accident that you are listening to this radio station right now. God designed this very moment just for you. This is your chance to say, yes, Lord, I'm coming home. By faith, I believe you are the Son of God. I turn away from my sins. Dear friends, don't allow anything to distract you at this point in time.
Satan does not want you to come to Jesus. But let me tell you, sa dinuman tiyayan mo, adda ka nagtugtugaw, nakalugan, whatever you are doing, right where you are, I want to encourage you, I want to challenge you to pray this prayer with me silently in your heart. Right now, right where you are, pray this prayer silently within your heart. Lord Jesus, I am a sinner. I acknowledge my sins before you. I am hopeless and powerless to change my life. Dear Jesus, I believe that you are the Son of God. I repent of my sins. Please forgive me and change my life. I receive you now as my Lord and Savior. I invite you to come into my heart. I turn away from my sins and I'm willing to follow you. Make me the person you want me to be. In Jesus' name. Amen.